members of the media and dignitaries present here today. Thank you for joining us for this important press meet. Presence of distinguished personalities, our partner, and of course the media fraternity, who have always supported and amplified our voice. Today, this press meet has been organized for the launch of Akash Yearly Festival Anthem. Through this gathering, we aim to share our vision, clarify key points, and answer any questions you may have. Assistant Director of Akash Mangalore and Udupi, we have Mr. Varun Soni sir, Head of Corporate Communication, who has all the way arrived from Delhi head office. We have Mr. Suraj Prabhu sir, Branch Head for Akash Mangalore. Throw some light on what exactly Akash Institute is, how many branches are there. Now Akash is basically a coaching institute. We train the students from class 8th, 9th, 10th, 11th as well as 12th class students. We support colleges, schools in getting the best results in their board examination as well as in competitive examination. Now when it comes to the overall branches, Akash is a private limited company. It's a coaching institute where we have around 300 plus branches across India. Now in Karnataka alone there are 20 plus branches, and in Dakshina Kannada, Mangalore and in Udupi district is the next closest branch. Now we cater 8th, 9th, 10th coaching classes and help students to excel in their board examination as well as in competitive examinations. Now these are called foundation batches, 8th, 9th and 10th class. Now the Olympiad examinations will be the competitive examinations for those foundation batches. There are different Olympiad batches where we train the students to excel in their competitive examination. Now when it comes to 11th and 12th, we have 1-year program as well as a 2-year program in both medical as well as engineering stream. So those who are aspirants for medicine, MBBS, we train them for 1 year or 2 years, and they will be getting admissions in the most prestigious institute, which we call it as AIMS, as well as in Karnataka. Karnataka, as you might be aware, there are highest number of medical seats in entire India. 12,674 seats are there, and in that 85% is state quota. So even if a decent marks in a NEET examination, if a student gets, there is a high probability of getting selected to government medical colleges. So we train students in excelling in the NEET examination as well. Engineering, yes, we do train, cater the needs of students for both board as well as competitive examination. And when it comes to engineering, there are two major competitive examination, which is JEE and the state level competitive examination. JEE is 2 levels, JEE mains as well as JEE advanced. Institute of Technology, where it is the student has to crack JEE advanced. So these are the different coaching, training. We train the students for getting into these competitive examinations. Now the next obvious question is how the students can enroll with us. So there is every year we used to conduct one national level, it's a kind of scholarship examination. So this national level scholarship examination is what we call it as ANTHE. So ANTHE is Akash National Talent Hunt Examination. So ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು more than 15 lakh students have enrolled. ಈ ವರ್ಷ expectation is more than 20 lakh students who will be enrolled with us. So this is biggest which is very close to other national competitive examination like NEET or timing. So ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಯಾವ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಯಾವ ಸಂಡೇ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಬರಿಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ 1 hour ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕ್ಲಾಸದು ಅದೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸೇ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಂತರ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿದಿನ್ ಅ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 20-25 ಡೇಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಅಮಾಂಗ್ 15 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ 20 ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟಿಂದನೇ 2 ಲಕ್ಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಆದರೆ ಆ 2 ಲ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೂಡ ಸೆಂಟರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 3 ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಅವರು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೋಬೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗೋದು. ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಫೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು 300 ರೂಪೀಸ್ ನಾಮಿನಲ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕು, ಸ್ಟೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕು, ಸೆಂಟರ್ ರ್ಯಾಂಕು 3 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪು ತುಂಬಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ ಟು 100% ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಆಕಾಶ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಟಾಪ್ 10. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್, ನೀಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ದಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಂತೆ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 8th itself. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಓದೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಖಚಿತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ important information which I am sharing with you, that if the student is enrolled with us for 5 years from class 8th, result is for sure. So this is